Kini kidai ki kertong ki ban yakun ya ka election MP cha Lok Sabha National Parliamentary Seat lait no ka BJP bat ka TMC ki ban sapen benasian ya ki kertong jongki ya ka Shillong Parliamentary Seat labat menta da Uma Vincent H Pala ubala job license kenti ya ka dik election MP bat kaseng kongres kala ban penyakun biang da Uma Vincent H Pala hakasin ke Besau kuman syukadeu hang ni Uma Vincent H Pala udai ubala job la license kenti ya ka nik election MP kata haus nem arjar kharkhandai snem arjar khatsau bat haus nem arjar kharkhandai license ula job naka tiket jong kaseng kongres Uma Vincent H Pala ula long teng way na ki menteri sorkar pedeng hakini ki snem ki baladep bat hakane ka election ar phulai ka badang sudep Uma Vincent ula yakun ya kani ki election MLA na sutnga saipung constituency bat lau klempoi syakathong henry ula yo khatsan hajar chispa safendri vote ka UDP menta ganti kala sayda unong elam seng halang ubala bat ubala no senyang shibun cha kejela uni udah uba Robert Jun Karjarin balong presiden barim jong ka HYC bat uban yakun yakani ke election na ka tiket jong ka UDP kaban kershan lang bat ka HSPDP uba Robert long way na kinong sem halang hakis nam baladem bacit ham bancakri yakari bat ka judgment riu bat ubala no senyang shibun cha kejela hakiling ki baper kiba udon hakakam seng halang kajingrung jong uni orang ba cha kaseng san perthai kalong bancakri khambha ya ki pajba lada ki pajba ki ibit yu ban pha cha parliament banya saj ya ki mat ki ba sa teng jong kari bat ka judgment riu ka NPP ka babat ya ka bor sanchar menta ya ka jela naduk ke MDE 1 haduk ke MDE 2 kala sai da ilong kemi Dr. Amperin lengdo ibala long nong mikmat la bun sin kanti na islong constituency ikong Amperin ilano senyang sibun sa ka jela pada ki sarkar baper ilabat ya ki ka menteri sarkar haduk ba idon hakaleng persya hakaleng sarkar bat menta kum ilong kemi babat ya katanat karep karyang bat kakuat kakya kejingmi jong ikong Amperin syakhamar banyak kun ni kini election kalong man aimen sim ni kilong kemi makin mi syakhamar hakaleng kakam san perthai bat le se kalong ro kasin panengkong ba kilong kemi kini kun ni kani kakam na Shillong Parliamentary Seat sha Lok Sabha kumancuk deu hang ni hakani election ka barang sudap ikong Amperin ilayo nri wajar nri spa live nyewut dap bak pelim ya kiwei pat ki kertong jong ka Shillong constituency ka VPP lani ka Voice of the People Party lani ka parti upra ka ba ki pajba ki ti belang baro ka ba dairo ka parti riulum ka bala yo ajing itu na election commission hadin ka jingjob jong ka sangut ki MLA hakan ni ki election MLA ka badang sudap kani ka seng san partai kala mitmai shwa ke election bat kala ya keleng ki jaka ban pensngu tho ik pajba ban yo ya ka jing sanchar ka bakoi ka basuba ka VPP kala sayda Dr. Ricky Eji Sengkon balong way na kinong hikai ha po school ba nihu balaya khonro ya kini ki election ka badang sudab na umsning constituency barulah yo sanajar sauspa santan reward kajing say jong ka VPP ya Dr. Ricky Eji Sengkon ban mi syakmat ya kani ki election kal ai men sim shibon ya ki pajba ki ba ya kani ka party bat kabalaya keleng saudong ki jakaban pensku tho ki pajba syakaleng ki constituency ban pensku tho ki pajba banjet ya kinong mi khmat ki ban saj ya kari bat kajaj ban riu bat ban yada kerpang ya kajala ka bari paj kat hadu menta men ni kini ki kertong banyak kun ya kan iki election lait no kumangal ong meni iki parti ki ban sapen benasian iki kertong jongki ladang ipej ya ka vote bang ka ba ka iki parti ki baper ki yo kan iki election ka parti NPP kalong ka way na ki parti ka payo bon tam ki vote ka payo
lailak prajar chispa arpeu hakasi jaintia kaba board pat kadai ka United Democratic Party kaba yo arlak khandai peu jar laispa ar khandai vote na khasi jaintia kaba board pat kadai ka seng Congress kaba yo shilak nya khandai jar ruspa pra peu Parti Kongres kayo ikini vote na kasi jaintia kibadon apo life and root di constituency kababot kadai ka Voice of the People Party kabayo shilak shihajar arspa andrupeu sa vote watla kani ka party kaya khud ka election ka kasin ka banengkong kali kayo kat ni ki vote kababot kadai ka party BJP kabasanchar ka sarkar pedeng kabayo Prapu arjar arspa san peu vote kini ki vote ki kayo na life and root ki constituency ki bagai kon yak election kababur kadai ka seng TMC kaba yo yak ki vote riu peu ajar news pa chipeu na kasi jaintia kababur pat kadai ka seng HSPDP ka party using kabayo an riu ajar san peu vote kabayo ikini ki vote po khasi hill kasong ha upai ba yanu ki pai ba ki bit ban pha na pedeng kini ki kertong sa parliament